Uthini nje wena? Yini secret yakho lo benayo ukuze ukuthi abantu abakho baze bawini? Because konke nje kula lo mgodla lobo uphethe. Bowuhamba nami uphi umgodla and ngimuphi lo lotanawo ke kule league lelandzelako. I trick yekuwina kujima. Thina igame usiyiwina sise groundini. Sisajima sitalana mfisa sivele siwinile. Nalokuthi ke labamfana lokuthi bakhona kuphelela kufuna ukuthi nibo coach nikhone ukukhuluma nalabatali babo njalo nje nihlale nikhuluma nalabatali bayabakhulula abamfana bethe ejimini phinze noma sesitema gamini batali bayabakhulula abamfana bethe gamini ube sure ukuthi umfana vele niyakhona ku communicate nemntali wakhe. Wathi lokuthi na umthatha la uye naye kuze utaphinza umbuyise lapha. Yebo kufuna umntala kwethembe ngemfana wakhe. Na uchubeka ke le league usithembisane nje ngoba iyaqala nje nyana khona ama fireworks lethe nalabashayini lobasayinile lobabona ukuthi utofika nabo utovele ukhiphe ingane notakho emakhikhini. Ngisayinile lo nyaka bakhona abadlali abasha labangeta Khanyeni Ladies bakhona labadlali badla umnyaphela lo nyaka ngiyathembisa lokuthi ngisita ithatha le league. Hayi ngiyayibona lena le confidence yakho kusho ukuthi kukhulu lokho. I'm very confident ngale team yami. Confident ngabo noma ngangifika kuphi nabo ngivele ngathi nje usilaba nje tilwane tiyembili leti atiye emuva. Ungathini ke kulabanye bo coach nalabanye bo team manager kude ubanikete nje that advice and uba motivate ukuthi bachubeke nakuletinye tinkundla bakhe ema team nalabanye lababomake ungabaheha njani nje ukuthi abachubeke bangene nalabholeni kude batofundisa labantwana. Kula makhaya I ladies soccer isabukeleka phansi ungazuthi nje vele abantwana batala bafuni kahle bamfana babo sibadlala ibhola but ke kufuna nini bo coach vele nichamuke nithengise le bhola la kulabatali nithengise labantwana ekhaya bayahlonipha amfa bethu siyabakhuta siyabakhulumisa kuthi ekhaya sebentane cede kusebenta nabete ebholeni kufuna kube bedumiseni abawushiyako lokunye nalabamfana nje batiphathe kahle siyazama lokuthi babe sabasendile lokusibe sebaphathisa kwebafana njani bebantwana nje labakahle nje labantu bamfana laba normal so ngilo kulabanye bomake ngiyacela ngosiyambane lebadlala lesadlala nabisoka siyacala loka isaqala isoka saqala lapho kudlala thina ngiyabacela ngosiyami bomake ngosiyami khomba ukuthi bebayithanda lesoka ngicela sibuye sibambaneni sikhuphule I ladies soccer.